de no ano se de be na akwan ahodo a wonu mu yiye no won betimi ahwe ne ye IGP na bedi echire ya mampanyi aboni din no ebusia enipa pina na akasade afa asem aka ho bi amamra hyebadwane yado wani chemo wa westa wono so ejina mudema na de hyemra hyebadwam no wadano atom bi di asem na panyi no ka na nwumre ene esa asem kro na security analyst yewura Adam Bonanso akasade afa ho no wo kan sen ara wo sembie si ewo sewa na ne nyina no ene se dan bi adwiri ama enipa bi etina nanom ewo ensie do a yede emu ama ne bono eba bedan wo ene wo no wo mu pa maame bi nso awu na mmom petrol bo se de AC kokọ okosoro no GPRTU for de se nyade a wo mo etum wo no ma aka no ene esu Ebusia ensamini afofro binom ena ene enwumre miso free drink 5G Mesa 21st clinic the sciatica expert abeheba center so eka ho bi 3 caps sadaroma wonom eboye chidom ena enwumeku nkaye bia ebre sefatamu ne yede wo ho nsem a esi ase betudwa no wonom nyina eka ho bi no mu pia kase imu ena enwumre mokenka fo ohene ire mame ekua yeboa esia mabronya miniminu abema ejapia apam dada yeden sam no baba down now so ya kai se Facebook no dom ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so ye juma ye Sompa TV call www.sompaonline.com na ensem no kotie bi na kenkan bi so fefri wo se be ya won so no obehu de ekọ ene de ba ewo on my Ghana mu ebusia fe yenje brani adaje na se de ensem ni sitie no yemfa enai mo yeshan sam na se e de afriachi my PSA Ghana boada mampanyi na dodan kwa ekufo ado wono so na kache banyi dia asudwa etrese YEA wonum enya mu akwanya eye adwuma ema ene wo ho sunsuanso papa ate se amada sanyina danso enya ho emfaso no okyerese wo monhwe eno mo akwankwa yemfonso na abato ya nyankopon ya adoma ka besa bosumi numpene ekoso no wonum ankwankwa to aba no amfa ma NDC amanyoko no woni ewra JDM na nya sapa de a one time pe se mampanyi bi banfie na pa de ebeya din so betimi de aye bibipa bi ede aboa Ghana mani titru ene emebunu no yenko na dodan kwa akufo adonsam yentie bi mra onyina ni ma de kese ebeya nim Ghana emma ede atiti o mai HSS afi be chapter na se bi sumi sifu akonya no ye to aba ayi de oba be se manem ene se abayeti yebabeti motiti uti yebabeti sabo osbo nga Ghana dachi eyei eti misamu bo fam hu ko she campaign mu na ebase yebabeti abonwa bo so yatsebone na de mo peno no yisabi pano na bebwa One of those say, "This I want to say, the Messiah pray you man, I Messiah pray it. The Messiah pray you man, I Messiah pray it." Oh dear, what about the president? President would be also so. On Ghana president, Ghana for Amon Abaso, Amon Premier, on we were Rollins, the man called Premier. Work of war, Yamura, Yamano Company, Nanano Danko Father, President Bakupe, and then the Juma answer Ghana for Numa, Yaman the price for all company, and then this reform. And then also for so baby, the next answer, I see a poetry view. What is your poetry? Ghana for poetry. The teachers are more principal and muscle. In the Islamic campaign, we said that and from our day, we will be there echo semu. Now, you're quiet. Adu premai, adu do the do. I achieve my PSA. And wakasa ya no na dodan kwa kufu adono no na dwumedie ya wode ekoto sem koto dwawasie na youth employment for na wonum edwumedie na chese wokọ ho a
okoda sansem no edie no nam so nte no board ne management ya wo youth employment agency ni mu so no efa sa kwanya no so ma beneficiaries bi wo ho a wonom ebo mo aba so ahofama ene ahocha wonom ewo ede madwumadie no yenko na beneficiaries no wonom saka award ensam a wonom ede to dwane bi no yentie ya ase ene eyeda eye wai ewo asante region ayi nyina bi hie mu ha ene nya bi hie ni ema nyini nana ado ede abaspodi bi ede share so na yehwe na me na bidin edi kan ohwe uko esi hu ya ene na president odi bo mo baso na meda president wasipa say ene ye wa yempanifo ohwe ni padom pem oba ha na mani na say me betime edizebo abasbodie enso ye eseno ene fatano enti me dase da e podase say ewsia yakwaye nim wonsem foforo mu ene na yegyinem ewo abato nsensem mu sesei ekama ese afro barometers ebinom de wo mafuru etimi hyehyehyɛ na Fitch Solutions for wo mo de amanone na wote wo mo aye hwiremu afirimfi abesene kɔ ewo yabato ho na ne nyina nkamfua no wo mo wia no wo ma kyese ba bia keka kɔ no se yeto aba na December 7 chine yamanyoko ya Ira John Dramani Mahama odi wo manim ene bedi nkunim ya wanya kura ha munchemu be se adunum nan de obetimi ahwiri ne wanya na de nti a wo ka sa asemi ne ba bia wo kan no eno sub-Sahara African countries wo munchemu de bia wo ko ye friend se media review meeting ene ode tudwa na yewura Mike we buru ni fita idin foforo ka ho yakoba abede be ma. We believe that the opposition, National Democratic Congress, or NDC, has a stronger chance of winning the upcoming general election compared to the ruling party, the ruling New Patriotic Party, NPP. So recent polls consistently place the NDC ahead, with the most recent survey showing 54% of respondents favoring the NDC, as you can see the right-hand side chart. In addition, multiple surveys have shown that economic management and job creation are going to be the most important issues during the election for voters, which we believe will put the ruling NPP at a disadvantage given the economic challenges that the country has faced over the last couple of years. Eni a wuti ye German Bruni fita owura Mike ode wo kan kuru eno na abetimi aka na de aka ne so no wo che se yeto aba December 7 chiniye ebehuri edikan afe yeto so ewo ensam foforo mu ti breaker summit chief executive officer de ma MPA yera Dr. Mustafa Abdul Hamid wano so akasa de nsam atujo chirese sebe ye fam go ho nsam no ebetimi agina ye na ede mabone ya ewom no yetimi eyi na kwa ede afiri o my Ghana mu asenom ama fam go ho nsam agina ne na so na etimi aboa ama ehyen ahodo ye no so no yede eye fam go idi dwuma wo mu no na ho de no so etimi agina so no eya dia eda wonu akoma so eno ti watch rese sa fam go fon se bia so se bia nyado epepi na no ene obehwe na de yade ahodo na ebre ni pedua eni ane se ne ntutu ye Africa ni mu ba ne nipa home a na chese wotwe kɔ ne mu na yade nko a ena ede ebre no obehwe se sa ne ma ne nyina no ebefiri o my Ghana mu ha se na etimi abo me empom de ho nsam no so no bibia etimi agina abrane de amayen ne nsam no de bi kan ho kire se fam go bo so eto de bia na ye twamne bo ya de yetete krampo ne se fridge de kɔ no yes aba betutu mu bie mu no ya de a wose ne nyina panyimfo de egu akwan mu ya wo ba behwe se aban mu akakra yo betimi aso asene amatememfo ho atɔ wo mu no eno so ho ne ma egu kwan mu nte no Ghana fo nka yakoma ento ye yemfi se enche Ghana asen mi yanka se benane na na efam go no na bibia so etimi akokama ede amatememfo. The vibrant and dynamic nature of our industry and is committed to formulating and implementing innovative strategies and policies that will ensure that the industry remains efficient and profitable, and at the same time ensure that consumers get the best value for their money. Your Excellencies, distinguished
guests, the industry is at a point where we have used technology and innovation to remain relevant and recognized in the sub-region and beyond. Pricing, for instance, has been gradually reformed from annual regulated prices with unpaid subsidies to bi-weekly, and even our target is to daily deregulated prices based on a transparent automatic price adjustment formula. Ghana is among very few countries, such as Tanzania, Uganda, Kenya, and Morocco, that consume low sulfur fuels with typical imports at less than 50 ppm. We have a roadmap for local refineries such as Sentio, Temaoil Refinery, and the rest of them to comply. Ewusia you royal etenenke Dr. Mustafa Abdul Hamid wono NAC odima MPA na yetie no na ne de na chi no mansoafo ye wono ahonene asue wono na ehwe enema sonso ewo Yewura Herbert Krapa wono so agyina mampanyin abede akire Dr. Mahmoud Baumia anemo ema wo hye MPA fo sada Roma wonom hwe ne brano wo konhyamude bia wone wonom omuka bia wo munyina no ebetimi esi nkonwa na wonom adwendwe fam go ho nsem sebe ya ebetimi aboa te sede ene Ghana International Petroleum Conference wonom de hyehye so a ama adwensie no akomoa ama Ghana ya fam go ho nsem no so no enema ebetoto ye di amaye policy by the bar NPA and FSO make us say one of the very forward-looking policies, very important policy. Ukita our cylinder, gas na sanwó and one is what they call exchange point. Now waji for gas wo now what they call. Who here's all original white trains and me cylinder back we and one and use ya for to her. Yenina ye was cylinders ni ye na idea. Ye here say diaba be due or with the qua no for cylinder recirculation model one only say gas a cleaner source of cooking than firewood and charcoal in the account. Now penetration and to go on use cylinder gas for cooking LPG no for cooking and course through the bracer. So the program ni na cylinder usage na akoso you say firewood and the charcoal you effect what health implications are for the body na maritime and fra na the bia na smoke in the fumes na ekomo hime kunkrofo bebre they are buying a drink ne manfo na this policy ababeto na ebeboa say private sector for so beti ase na omo be the infrastructure number na yetimi dia aye program mijiri say was sensitization and cost bebre na mijiri so say was say buying Danny na was here cost one year free private sector for back a better table no here cost drink why I bet me a passo na program na better Nipa yete nenke wonne mansoafo ya hode ne yen so wo hwe di dwumaso de eboa Yewura Herbert Krapa ene ne din ene na yetoa so kase no mu a mede wura ya akwan ne akwantempɔ ho nsɛm ba bia Yewura asanso boache wono ene hweso no meka sɛ mampani na na danko akufuado na na obnada wo Yewura Franka no dompre din sɛ eba road fund na wono ene ebe bo chairman titireni a wo betena so atoto niema nyina ama akwan ahodo a wo maye no asanso etimi agina ye na ekoba se ba bi etechima wono mayo asiesie na eno ena bra wo behwan no Yewura asanso boache ene gina mo hwema otimi ehwaye na ho no wo chese firi mfiempiemienu ne du enso ba no akwan de aba na yobi papa mekire wo so na banyi wonye ye kura be se brofo kwansini empim du mienu ne ahenwotwe de wayo na ne nyina nso no ba bi techima ebehia se wonbenye ni papa obedi ani mu ama wo no masiesie eno nti na wo mo de papa ya ba se wo mehwe akire ema nema nyina entime nko kama na we ya mekan no na enye wo no nko doma ehia ho ebite se Yewura Abulai Rahman na wo munyina eka ho controller accountant general Kwasi Agye wono nso ewo hobi na bra na wo swaye no say na Yewura Sanso Boache wo de tudwa has invested in road construction more than any other government and has upgraded the network substantially, in fact 3 times more than the previous administration. It is on record
that between 2009 to 2016, 4,636 kilometers were added to the network, road network. But since 2017 to date, 12,800 kilometers have been added to the network. So this is substantially way above what we've seen in the past. And that is why this board is very crucial, because once you know that that is the priority of the government, you have to understand that all your efforts as board members must be channeled toward realizing the objectives of the government ongoing. These are all unprecedented levels of infrastructure development in the road sector. But I must also add that whilst we, as a country, over the years, we have all made an effort to improve on our network, adding more kilometers to it. I've said it, and I think it's important that I say it here, that there has not been the corresponding investment and attention when it comes to maintenance. And therefore, much as we are investing, sometimes because we don't pay attention to maintenance, we lose some of our road assets rather quickly than it should. But we believe that we cannot just continue to develop our roads without maintaining them. As a result, I'm charging the members of the board that there's a new policy shift to focus equally on maintenance, and therefore about 60% of the proceeds from road fund, should go into maintenance, so that we can protect what we have already done. Yewra asanso boache a wono na yesoafo hwe akwan ne akwantempo ho nsem so e na ate se wode Yewra Franka no dompre ne dom asiso awie ne wotu omofo wote se woka se charge nya se bia wo charge wo mofo wo so wo hye won se akwan a wo so na ye no wono mo hwe se wo betimi asiesie na chimate bia amma ho. Ebusia fe ye boramu ewo yewra ya ene na dodankwa ekufodo mampanyi abonidin se wo mehwe se be ya IGP adwuma no obetimi abo abebochi domede ama wonom na ebusia yewra yi edin ebeto dwa no ede epanyimfo ahodo ya wotim abo bew ewo eye bambo ho dwumedi ahodo no wonom akasapa ede nsem atodwa ya wonom akire wonom adwen na de ne de foforo abebom no mrahye badwane de ma de hye ya wonom wa west kropon no mu yewra Peter Tobu wono so kire se niema bi wo wa wonte ase mampanyin ka wonim de awon se de na so no wonim ade krudie a na dodan kwa akufo ado asa wo pepre ne ho a ene yewra wakwa akobo ni din se wo mra na obehwe IGP adwuma no emmochi dom fama no ne no na wo kire se wo hwe process adwuma ko no krampo na emra bia ne ho ema ho kwan se bia sa bibisa no etimi eba fi se wo hwe process adwuma ni mu a se dibre no ya mampanyi edema yewra no yade a obi edi se dibre ne dadante no ba wodede ba se yewra Christian tete wo ma me ya bedi akire efama yewra IGP no wadwene ho ba bia won hya dante ase. Mr. Christian Tete Yohunu, he deserves the appointment and he deserves even better. If he said, why you more than 3 decades, now me kai time I know what Accra region, you are boy, I said I didn't be a Director General Operations, or be a Director General Motor Traffic and Transport Directorate, or be a Director General Administration, CIA. Yeah, the General Deputy IGP Operations. If he said, Maniso, manage, but I'll be back. I want to say, me shadow and Mrakua, President Nana Danko Akufa, the UC. And maybe a chum police, there were 2 positions directly behind the IGP. There were Deputy IGP Operations and there were Deputy IGP Administration. The other Deputy IGP Administration on a penny, followed by Deputy IGP Operations. But I am lying. I didn't think to cassette. I did never be by police, no, not the unitary command. I have command and control that.
So you see on your answer, and I decided to say, yeah, whatever it is, and 2012, and the police before the constitutional instrument got to parliament said, yes, the same room, and police better to a platform. And then almost every from 2012, we are going to have Deputy Inspector General of Police, period. So compare regulation 7 more in 2012 CR76, regulation 7 and 8, so in fact, and now President Kajan said appointment no. Or can't say deputy IGP operation. And I say, the idea you have free from 2012 of everything. All the equity. You are taking us backward. I don't think we should be making progress. And this is a very progressive law. So near president here, we don't have any law and we don't have any position in the police. I have vacant. I have deputy IGP operation. I will see any pie at 10 and can would one each more Wild West. I want to know Russia bedroom, Jim with the mad share one so at one point more Russia bedroom, Europe, it's a tobu, and I watch as a COP Christian Tata Yohonu, ya name my penya bonny dean sank a woman may I GP abedi cheno, ye need the brebia cross our wa, wo piana say you won't share now all made this said the brain into also Nesam and yet ye. And one some crona hono. One ma ben ewo bambo mu nso ebi atweneti akasa yewura Adam Bona na ne dia ode tudwa ne se papa Yohunu wa ben pa wo police adwuma num na adwuma wa yo nso no efini nkekan bia ne ho na mom aka bosome be se nsia enuru papa mpo na yebeto aba wo mo ebo ni din no eno no etwetwe aso na saa na bra America mampani a sesei wo mampani dada Donald Trump kura wote agwaso no wo yese obeye bi ne etu no fuso da bi abato ye duru ye nya ne saa ampa papa ni jai na nso kama yese Ghana mampani de emfa ho ne enkomo akoso nyina no wode tudwa se posi sadom na nkasa ne tu no fo se oni sa adwuma no na mom sabre a wabo papa edin na akakuma bia me yakwa akoto aba no wo busa se adwen papa etachire ntia wo bo ni din no ene sa hwe Ghana fo kura atso beso twe won se sabio aba no nti na won mo de papa yi eba on several platforms and already people are saying is this a way to ask the I to out the IGP. I mean, and what I say is that I doubt this is going because then no president will do that or no leader will do that 4 months into an election because that would be catastrophic. If any president attempted to do that, that would still, there would be a lot of, definitely, and I said, well, I don't think so. Your COP Yohonu, we can't take that away from him. He's a fine police officer, COP, very disciplined. Those I know him. I've worked closely with him in the past. And so I can say he's a very fine police officer. But like I'm saying, the timing is the thing. What is it? But like I said, the convention all over the world, you don't tamper with any security architecture usually 6 months into election. Yewra Adam Bona ena ate se na wo kyerɛkyerɛ nsɛmu se adwempo ɛtɛkyerɛ ntia aka kakra bia me beto aba papa yi na ho ne asɛm ɛwɔ police adwuma mu a yeyi no no ene sɛn ena ekokotie abusia fe yenko sewa ene ne mpotemu na yenko nkotie ra ho sembi ya asi ɛwɔ ho ne nyina no ene se abrosan anasa abansuru bia ya kyerɛ se to aso mienu Messi ni bi ene na kwada ya wonoma de contract ja wonom na ye edan yi ho adwuma wonoma sɔre ɛkɔ ho anɔpɛi fofia ntoata na dware abamo obi enim de esi edan na dwiri aba begu papa ne so ama sabre ya yɛka de watina nanom ɛwɔ ensie do ye boy ho modern se yen sabeka kwame adutwum prince assembly member ya wono won potem ho na ye bisa no se de ene ma na sensem esi etie ona bo temenka ya mo adwumu akwa ba o Ebusia ye toa homa ne se ye nsa beka honorable prince na se de eniema sitie wo ho sese no watimi de ama ye na so nchemu kakra ya wadanseni trodo ya no wogina na ni kwatweri sa ne hwene santamo wode hu awerɛho sɛm ekire mu ade kire Sompa kase no eni se ye wura ya ye kase wo kire mu afa kra na bia wanya ne fie be se aduanan so ekɔ ene wone na kora ekɔye adwuma na no pɛi
wɔnom kɔ yɛ nyina ne sɛ pillars ahodoɔ yɛ no etintim dan aseɛ no ayɛ bi ɛsɛn no wɔn kɔ akɔyɛ foforɔ ɛde akɔ akɔhyɛ anan mu na ɛnea wɔnom ɛyɛ na akwadaa no sɛ master asɛ dan yɛ adwiri wɔ mefa ha sɛ no mo bɔ yɛ wura yi sɛ wɔbɛka gye so wɔbɛka sɛ mi bo so wɔbɛka sɛ mi sɔ ho ɛna dan ne nyinaa dwira ne nyinaa ebegu ne so ɔna bɔ patwa wo tie nkan yɛ mo adwum wɔ kɔ aba o patwa ho na mo te sɛ nyamba komite ho yɛ na ɛwɔ na ka yɛ ɛde apɔte na ɛsi wɔ hɔ ɛba ne sɛn yo medase pamemfa konya so na menhyɛ wɔte fo na emfa arɛho sɛ ma me man tawia na menhyia okunafo ne abusua bɛma ade asɛm bɔkɔ ne sɛ Pacha, what's a menka? Roma, ten or hoka cry, man, ye ninkomo, wa baby, they said that's original name, Pacha and Cassa. May drive with me, Pakena and Dinkomo, Wada Roma, why? Yentewa. Okay, it's your one here. And I'll come out to see you another Nipa. On it, when you see around there 1,000. And of course, about the requirements and of course, I said, we could do now. Abrasana, we see a trust for me and second 9 a geogunist. And of course, I'm not answering. Okay, I said, and now we have trip to Benny and San, couldn't soon the pressure from. Now, I'm quite not fire service at the camera. Now, I'm from the breeze, a bar, not a one person, or meeting Friday, or my heart, I invest not an judgment. From such a tonka, I'm a caterpillar by a boy, no crown on any easy. Kaka, and mention Chita in the bar. Na honorable Wadaroma mami misao abrantie na wo free krom ho anampotam ho baabi e na wote ana sesen na yes krom here na wo free ya no cost bi tiemu kakra na ko da no ko amano ne be 7-8 years na wa baba 1 year mo ani oye na juma edan no mo ni tua se ye si dan bi sa wo ho na wo hwe se de na sitie na ni su ni te sen a eti medwiri preko pesa no yo ano kwasam se asamba ne te ya na enye ni kwa ebibi ho adan muslim kem bebre but that no dan a me hu se ewo ba sabe me mekọ hokra na me ni am wana me na nte ni de me hwa dia na me ka Esaria he fa pote na dan yi sie na ni wura na dan ne ya ne dia na wono anka so won hin sesei me no ka say Esaria o de ko titifu kwa na so our left his times could be hono o de ko unjo pa our left na dan ne si na nipa na dan ne dia no so enura me ko okra na o honorable say ya hwe edan ya etwagu wo ye television yi so ya Sompa TV ni Facebook a eni YouTube ya kasa ye timi wo sa se anwea no doso wo ade ani mo ase cement e hyeda e wo ayi ni mo no e hyeda e no so sa woni mbe ya adwen sa bi se me ka se me ni na me won anu am dem na ni hu ni je o dan ti nanso no o ko dan ehwe dwiragu ndu ana ohunu akunkun abobia wo I futu awa to mute cement bi ani enti se dwumadia bi koso sa o mompotam na mo hu bibi sa munni hu tumi bi asam betimi akobo se EP ana se assembly no betimi de akwa ama wo matimi etu na mo pa bi a chen se ye betena ho ama da bia wo ye na aba beto ya de hye no cross that we can ohima Ghana mamra no atse we be protocol na
say for Sunday I want now quite permit. Now asabema to me asabema ka mo engineer am na be hwe na o na o ye. Me ano committee am also assembly West committee. Ona me wo. Na me management bia maye. O le Ghana sense banana ene bi CCA no ma ba na me timi ka be ni fan all permit ana on permit. But the people say, "Man, who say that big wa?" Eba sa no prosifo atonsa de afred den ru na yete se no ne na kora bi nso e na ne website wa kora no so wo hefa sese ya ejidi se ne ho ye akora no ho ya koto no wo bra ni nya nyimpo akora no me bi tube na ono achenchense mu e chere me abra na wo ne papa no website wo no papa no suma no akora beki kakra no hu da ni bu no master dane ba master na pen pia na zile ni chali ya jibu so anti me akora me late kakra kono me ran course ni ba ku do na pa service wo me ku do achi ena mu za aspa police sponsor ba when in fact me bo aspa for about it kasa ni do wo na nya bro o so be ku bi ya force you mu na police for no. If you run away, or a prosifo atonsa afre no. Me ko tu fi run no. Me ne police for na ka u buza ni no ya. Ma for chere me no chere. If you me who say omo to omo sa fre no ho na mo ni jan dismi enkomo. Me gidi say mu dia sa bread ye de kwa mu krabia. But o can be very. Me say mu ni dia meje di say akwa akodru mochri. Sanitary pepe. Omo de ko na akodru mochri. Ona bobia na asie hia bia ma ebesa aba onchen why. Ebusia Ira Prince Kwame Adutwimo no ya assembly member e wo sewua ene ne mpotem ara hosem ya Messi ni bi panyin contractor kra ne sa wakwa akwaje abrosan ya to aso 9 dan esia ni ti anye ye wo mo ekọ ho akwa akwadwiregu ne so no emu nkyeremu ena ebusia ye de amamu e. Oh abusia no enhyeden na memfa wo no bi ntoa so ntesa wusu no be dodo ma memfa nwuram ewo petrol ntumu a na anu ya ebae ohamu nchemu nnan ya ma dafo ene ahyanka dwumaku ahodo no wono mu hu kwankon befa so kura de bia ka ho ebinim so wo mbetum nenso Ghana Private Road Transport Union obese japretu of tukufo wo mo de se enya de a wo mo timidi bia to so sesi a wo mo nso na ja abana ma wo nkwan se wontimi nya hwehwemu bia sentumu no ba na wonfa ebo no emra nanso wono ma aka etese King Jesus Transport Union protoa ne wono ma eka ho ne de wo mani abre pa na eno na wo mo chese se de niam esikika ko no wo mo pem na mpenimfo ya ahwe a wo mo a de kakra ebeto so na yewura ekom wono ene ba tese protoa ene King Jesus a wotua no wono kyerɛkyerɛ de wo mo pese wo mo yo sema boba ya bubusa se petrol ya tumi ya nkofo de ma bontene ya de ya ya nkasa ya se region nyante na national force of my instruction bia se ya tu petrol nti buntu bia tekuya na se for bia sa enzima nti obi na bontene o ka ya tu petrol na wono to ne ka bu mu a anya no kore ya di yidi me se bia to for the year what say betune e di se ma de bia ye tie instruction for em for mo ka sana ibi bia ya so we nam baby no can say atope to one ya to ka bo mu a enya no kore according to NDPRD for the bia ne hosa entifi ko bia ni abandi sa was on this bi ba ye be say to bo mu a this aban on the ko this sa no wo apam ya se to ka bo mu ko du ba bia to pe mu ko du ba bia asane enso ye ka standard na to se GPRD pa se ya to ka bo mu ye ni ra me so enya sa ni bia na floating drivers from na mo baby no ade ne no na aba wo ti bibia no nam no popo na ndu hia bibia wo se ko station kasi wa ko faka na so be gian kwanche dia faka dia ene wa hwe ya adibe yewura kwama no wonye wawafo no bia GPRTU eho no wodi ne dwuma na ewieye no na ahyanka dwumaku ahodo ewo ho nso kase sabi oba bia nema keka kwa yesidi eda fom na dollar etwe no no wombesere se aban no nye bibi mfa ho se de beye na yesika se betimi agina na wono mo nso a sabi wo to petrol no de dwuma no enkonkotia na mom obia nso ho behenhan no nyame no kwani
after we said here spare parts in easy etieno uko to ade na etia kwa ne afi uko to ade ne etia afi etiama ye ka adwuma no aye tiama ye bebre aye tiama ye ba tese ka no maintenance no ene income na ba no income is far expenditure na more than income it is somebody my will be ama ye ne a bibi say be boy okay and that's it wine later no is no o ma tu system wine later no o ma tu etiama Ezana, and yes, can I come one year? A Kobasa as one, spare parts, a bassa, because 2 million too. It's a bear, say, Kobe Manti, they are 20 bear 2 times, most 3 times, actually, so I'm a born, a cost with ya, Nania, Manu, as I say, a human sentence, or that tax. So, Amma, yes, we are one, then you are money, yes, we are more high, and yes, Cabia be other mess. So, that's where you are. I copy now, and soon begin. Sunset, Opa, or Rebecca said, you will scan up a book. Also, quite one book in Serbia. You man, and pass one. Eno eye wono ma ewo ahyenkan adwumakuo ahodo no mu na ate se wo mo nso kan wo mo de ewo mse GP aka de nanso wo mo nso kire se enya patro nko spare parts nyina enso eka ho anwumre enamaba so na abotete otimi twa asu no oduru asu oja 3 Herbal Center for na yetri ointment edi abadwa so a etimi diaper rashes nom ene ne eka ho wo mo anso na yetri co capsules etu ko kwase na ye ko master 0546107107 wonu ewura ba bi etonuro na jibi ebi ne ho a na wafra homan de ama na wase ne se de owo ho a woton no edwe bi na wobo anwumre ye koso an ya ka wo se Europe to 21st clinic de ba no akato ne bro na aduru ho nyame de che abosumi de toso adu no ba ko nti onua ba bia wo bia bo modern se wode wo ho bagim na wonso betimi afre 0244 915116 no wabuku sade doctor baba beduru ho no no wahu yade a wo ba behwe opreko na enema nyina nso akoyie anwumre obanonom bibia enkonom na ebewie ama obi bi bayire afiri wonsam na mum so no miso fruit drink ana 5G energy drinker o sanya hoden chapo Dr. Silas Nedom wo mo de nam owoto na ahyekura afre na odebeba 0246270221 na wafre na aja ya so obo heba and medical research center wono eseme so se obo paye akane ne yesi yempam ne nso ne eho ye Kedia Center yare bi a hyehye ho no wo mo na ye research na wo ye nnuro na wo sande tunyare wanase enti wo Kumasi ne na afa adoato adumanu wura ho na wonsanka won afi enkransa wo mo ho adehyeman plot number 91 eho nso wonsa ka wo mo wo sunwane ene baabia ene wo mo ninsa wo so na enepa ewo waboboa no anwumre wo mo kan yen ho ene ede nsempa ne nyina ebre wo me na ye ho tiawa ne ensamra wo nchen biu ye ba ye de awerehosem bi ba 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. In
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duaba won so a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum. The Parliament of Ghana presents the Maiden Democracy Cup match between Accra Hearts of and Asante Kotoko, also featuring Parliament Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Ebusia Yadamo ase amamo ene train. Non si abrem kasia no ena yeguswa yede somo ewo Sompa TV so ene Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 no. Facebook and YouTube ni demu live ho Sompa TV. Ye kwa ensem ne so na ya boeramu asante mantema se nom na sebe ya twentwe ho nsem ebetimi akoba sahare so e de ama adehia ye wo mantama true ene Kumasi Krodiem Hasen Monteno aka ho bi ama na dodan kwa akufo do na MPP aban ese so ame interchange no wonom ehwe na wonom etimi ayaya egusoa ekoso na eno na ene enhyiamudie bi akoso ya ne nyina no mo kan bi ewom ewo saa akwan ye we se ho no ena wotimi ehia ya nam saa yo sonte no engineer ya wo hwe ama bibia nso etimi ekoye ewo saa akwan ye ho ye Radanis kusi Boaten ene wa brada nanom tememufo ahodo ye wosoame municipal assembly mpanyimfo ene wonom mo ka bi ewom nyina no ehia ye no panyin no ejira simpie so edansamo di se kyereye as a in magazine wrote but yeah say the Bianamad a you want yeah broke 300 meters every animal. Yeah, broke 300 meters every animal. But a magazine group 5 the junction so free animal one hour woman will send far would try woman who send far almost a kind of offer magazine for a year can I would be a one Kakrana pastor and Doctor was saying and see a fan of offense so abusuaku akwan so a ye beye miensa ewo onkum ni aye miensa enso ewo bebi ahodo a omo ebeye no ewo Matthias Junction play out for you know say corporate abodu ewo hono a say we na ensuo no a ekwa bonten no wo mo ti ase wo e de mu susanso ebekwa akomo say ni mani nyina no yegusu a ye bo ho ye bo abo no ye di nyina so ba koto aban ni Ebusianye Radanis kusi Boaten wono ena ye resident engineer association consult limited no ena woda nsem adidi kire ne said ya kwan yo no besi akọ baabi omde be fa ne baabi a wonom de be sensena fa nyina no ena wode atudwa no ne die no echie na deputy director ebase planning and development urban roads wona wodi dwumaso kese wo ho no Ra Frank osei secretary wono so ejina sa dwumadie na se de futuo ema so ame adwadifo ya wonom so ho nyina sei ena woka ne nsem fae
Emma traffic congestion, the best sign I would say very big collaboration. Say a net among one AS road users, any woman project. Visa, maybe a big house, and I say, project in one, information as I so they are not every now yaji late media mama and I also say be higher maybe I say you repair cars for spare parts and then they share sense but say we are saying repair cars it says we more repair cars our finance oil no finance reactive asphalt. Yera Frank says such a one no your deputy director at the planning and development at war urban roads war any way. And yet na yedaswa ewa kwan no ho na we de me do ko na hin so wo hina wo ho na na adobo aman make say askwa posifo aso ne panchi na no na wie ne yeso we de na admo director pa na so ma say yenkonkwachi no na Yera Frank Dodu wono na ma posifo ekọ so papa panchi ni nyina ne say wo mo ne wo hene ko bompu ni mpu e ka toma mento ene say na nkrofo say wo mo fele akwan fansa ntrofo de akiri na wo mu etwa adan wo se baabi wo ho ensuo kura da ho asabi se amanfo ebadwa wo ne mpotem wo mu ntimi mma na wo yes wo de na tie be fele wo kobo assembly amane assembly se nyade a wo benya excavator amano na wo no otiti ne mowire ne manfo no wo yes wo beyo na eno na assembly so se emra kwan so no eni kwan se na de mra hye ne nsem no wo yes adwuma no na ekowie na ye menteme ho ase na make say yakwa akwafa no enam saya so ema Environmental Protection Agency penia woda no wasantemantemu anso kura de ato pensuani nso obesere na da wonfre na no won kasa nkere no se de beye na wobedi mra so na fe babie wo se yeto no wo mo de ato na se de na ekyerɛkyerɛ ne nsɛmu se mfinhia nwotwe ne akyiri ni wabo assembly abono a wo mo eyodaye nti na wo ye de oyoyi nansino se di ababa boa no nyama ya yentimi ntina ho nsota ka bia trotro makuma obi fa drop kra na omaja omasi wamzia no mu na musu sa bebe kra ba oba bedu ho na esuo yira yeso mu sa dane omani ekotena krom kope ba bi tina du kra de kope ba bi da de chia sam no ba me pa che go ahead na oka se assembly no sebi na se so to a yiri fa amanfo yi ni hu na admo ni hu assembly ni bia wa ha entino sabi ade a na ya nkroma me manfo ho beto wo mo eno na sabi bru meye because ade na ye if no metal craft no kwa ba be say enye detriment to the lives of you can say nkroma no or rather problem na me solve me try save lives because in so talk never be yiri fa obi a ade na chi na bra beti na me na me twa kwan assembly member any said you MC osora what fie na me na me say ni so empuntuo e kan dage no ho fi say ma ko hom prebebre onye na de if you be kra problem no kra MC na ko nya sam entu na kra mo hwe problem na e wo ho no na kan pese wo misam se kwa be ne be fa so a ye be solve entimi ntwen wo forever na ntimi antwen enti make say askwa posifo nso aso ne se womra meboa na hwehwemu ntimi nya adwuma na Yera Daniel Kofitei e de to opensuanim se wobesra ada womfre nana no wonka bibi nkire no Ebusiana say Daniel de to monim so de wani chemu afo no south west mensimo ye no e wa sante mantama se no mu akura e frene bane ekrom e be mankran so e wudi sembia koso ye ni nyina no e ye konfo bia din ayenya ne se konfo magidi ene e wakom nipa makomako enan wato ontuo ene owie ye no wato pia sa fa agyan a wono ankasa de ne namum nika adwane akɔhye baabi a wono ankasa ne nim baabi a wote na enam saye so he popro ya wote adwa so de ma de hye ye wo ba ne ekrum na na so so akeka ne ho ekyerɛ sɛ eye mususɛm ena Yewura no eye ye ne no nti no
ono so ne mpanyifo akwa yi musuo de afaye wura ho se be ya ba bi owo bia no nananom betimi atwe no no ono akasa wadi so jonjonjonjon aba prosifo sem no ode ne ho aba be cha prosifo sam pa me ankasa no me ana me di bone me ne mra no ba bia safata no momfa enime nana kwa me konto wabra wone nsantwerefo ye wo Sompa kase ha senom edi nkomo no ensam dodo na no na wakan ya wo sase bia cha prosifo se picture ya ye ramagidi a wadwane wo mu woni fonya wo mu famra na ne social media ba bi otebia no adonfo enyemoa na yentimi endoa no Alula ye ukude ina chama se ye da sunugo iki ye bodo ruma o mani nyina ye aho amamra kwaso ye heyo so ase nti ye ma yo so oyiniti ame ma ne ba wo ne yinu musuo amamra kwaso ba bia tima ba bia amunu o tubegu ye no eho ne koyi samusuo no nti ye no na se kuro na de no ho ase ye ma obi akwai so nra ne di obi ankoyi ne mumu eneyi ko nyina de ekwa dem se dwumadi bi afese okudi bia wo ahaba mu no utimi kudi nti no e sakena no pa be no so nti ebo be no nkono ni awie ene ye de kwa wie ya ko samamre kwa mu ko yi musu aye ye nkamakom jini sama so ye ne nkam na ja wo so ko pe bibidi nti no ko shi se ya wie amamre bi e wo ho afisi ade ye kwa de mu ko yire mu a ni hu sa bibire bi ni pa na sela na ye ntene nka nti na emufi ye nyina se da bi owo bia no asuom na nanom moae na enka no na da bi owo bia wo report home police apolisifu hani obi ani ba bi owo gira oni ni nyame to se number wo mu kue ni mu number dada no ye se efre enko ese so wasisa ne kid nti nyame ni ba bi owo nti ye de empire ye ban se ba bi owo bia wo report home police because ye sisi akino ni obi anya na sunbie ase wu kwa ne hu bia ni ni fa no ya aburo ni because what to hon na activity no wire dada obekum ni power ha asana ni onu bewu sisira no dituo so akawira nti obi ekwa osiro ayam paibo and yes ni fa no se wodi bon o mi so mo ra ke ne de na so boni na wodi na ke so no foto no ma ba ma ni hu die nti ya o ya nyina so no ye sa de no so wa report ho ja so wa obura ho fo so ti de yes ra ne se o mo try se ni pictures no be ti gana ba dia se yibinya no ye mo no wanted yibinya na ke no ya nye misadi ya kinya ya presu for nye moye na ni pictures ya umu fako ye no umu Ebusia nipa yete ne nkan na kwa me konto wono ena ye hipopro ya wote adwaso de ma de hye ye no ewo ba ne ekrom ene me de wokọ ahafo afa ho asutifi ana afo abato mpesua so eho na yewura Collins Dauda wo ye mra se bedwani no na pani yakasa ede a kire Ghana fo se modom na mode chiniya amanyoku eba banwa so bio titru ne nkramofo no wombe boa pa ama meka akwantu kronkronkron no emu aye mmere ede amankramofo esanse mampanin dada John Dramani Mahama ne penso na wo yes ha Hajj village na eno akikura Tamale airport wo ye ni ye ne nyina ye se Hajj no wombetimi atudi afiri ha kwa efini nkeka bia nkoka won na obi anso nkonko fabrem na wo hwesese sade wo sona manyoku a wote akonwa so wayire Hajj buo mu pa 750 million ne akire nanso ni nyina no enye wo no mepese akọ nyina na enye biko akwakwa ekokofu bobo unu enimu a yempaso enti se chini yeba dia se tie bia wombe soso niema mu yie ama Hajj no de wo sefata bia timi akobi na alajifo ayedodo ewo my Ghana. The mama is a shop Minister for Transport. That's happened. Airport in Channel Baby. And another one more person for Mecano. You don't question. If you told them the dance, or even call what's welcome. Hide for baby on what time. Don't come back and baby and I hide you reviewing. And you go here. Only part of high board chairman, alas happening, if you went. Last happened, President Mama, and you should lie like Dr. Japan. So now, alas happening, China, 10 minutes to what then? You know, and then, or Mongo can Mazamba. The Cock can Mazamba, 10 Ghana, the Cock and yeah, 10 now, oh, I never make a call, I have no answer. Only please, also bread.
asa no ma banka be ko maka obi o nim kan da na kan nti no be pan kan akọ haje no ya ma ta mele forest no mo ma be kan ha o ma ba ko be kon ya asem obi o tu so be tu ko akọ meka bia ehu ihia kwa so be bankan tamele wa utu ya straight na hwe nkemofo do a enam so o motimi akọ haje ten no so ayede ko MCA timi na ho bibi na mra fom na no kwase mi 750 million there afọ mo motimi bo mo ya mema mi jimi ti say enye adwuma ya no wa hafo Yewra Collins Dauda na wote se na wo kyerɛkyerɛ sɛdeɛ ne haje na ye wode toto mampani Mahama apenso a no wo kyerɛ sɛ ene deɛ ne deɛ wo monyo na mmom sɛ kyiniye san ba bio a wo bɛsan hye mokena ama nneɛma sesa yɛnhwɛ na yɛmfa express group for kyerɛ kwan no nto dwa na ɔmo mpɛ so mutu kwan no so ɛnokorɛ wɔn mo ɛpɛ sɛ tu kwan nyinaa no yɛka kwan tuo kwan no sɛbi aburokyire kwan ba bia da express group for enenim ebia na apɛ sɛ okosua deɛ ana akɔkɔ yɛ adwuma ne nyinaa wɔn bɛboa nkratasɛm ama bibia akɔyɛ kama ɛde amaw sɛ madi kanka kyerɛ sɛ ɛba anom ne deɛ aye ayefro dwumadie bia deɛ de yɔ ɛyɛ miso fruit drink ɛne 5G energy drink no ɛne deɛ ehu sampa ɛnyɛ deɛ de kala afrafra no bia ɛno no woto nsafrɛ Dr. Silas wo baabia wɔne ne dɔm ɛde bɛbrɛw Institute of Expert Travel and Tour wɔn mo se wo yɛ nurse ni aha wo hwɛ na adwuma no emfa akatua ni sua enso hwee aburokyire deɛ wɔn mo hia bi pa covid ba ya nurse for dodo na frontliners wɔn mo kɔ into ohia adwumayɛfoɔ sɛ New Zealand, Portugal, France, Malta baabia wɔn bɛboa ama wakɔhwɛ wɔ sofo line second gate hɔ a ya ɛbɛn soldiers barracks hɔ 0539858766 ofrɛ hɔ a yɛ na ɔbɛkasa na afei dadi anoma yɛde wakɔ akɔduru Ebusia yamfa sidaro pimo sie duma yura santi yeboa Benedict wa yesemfo panyin kuko Veronica Jando ahofedu evergreen mama akwasi asomo aso dela mama ya Grace Adepa adom wani buzi the caption man wonum nyina ye wo mafam de boa kase ma etimi duru aboboa no asra kase ekode ama ata Kelvin wono so ebochi dompa nya asem ketoa MCA ofo nyina ya da wo ase Mr Dave ene ekobeja se sempremo bema enso eboa ye Sompa 93.1 kase dem fo nyina ya da wonom ase Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no mane dom no so eto somo ewo sonwa ne mahafo ene bro mantamfo nyina so tie bi ema ye papa toast ai one systematic